Mana ring bangke ilkum pini labang su pini ke patubon labang su ilkum pini ranasap labang su ade ciki mo pono kasi labang su nilima intipi tu lapen aturi tu sepi lapen labang su ciki mo tu panan lapini Ponglo nasi. Alang itung akadong sitame. Chomrong ne chomrong so sitame. Itu dunung pakai ban situ ningri la. Lapen adun thu ba. Tapi yang milu ni kami kena milu tu yang kami setting Lang rumah kalau. Rumah nama ni tantang aku. Pulik dalam sa. Turun masa. Media akhir hai tu kewang apa? Ini Rangil tum HDP Sport Association Club League Men's Football Tournament 2026 ini opening ceremony go. Lasi Alhisar Poman pen ini kita nuno. Lapen juga sepenaraman pen itu mendak not hejong kipon. HDC Chairman Boyan pen alangi kaman disokai pen cenglok. Ini ladak itu labangso opening match long mai cari pun mempu ke hai anparta tu HDP Sport Association long. Alangli Vice President gula hasil disoke hai si cari pon lo lapan dudik tum pini mai long tum nang citong don ex BDC pen cenglok mondol lapen ge kapek aluhi tum citong don lo lapen pini club league ceng pon lage Jirsong club lapen Waisong club FC tumangbong lo nasi pini mesen pen tun pon lo nasi pini labangso keceng si mate opening match kang pulau pot niling arok pik tim Krip Liando lasi la sombo ben club league dopo lasi la sopen lang ponsi mo final la bangke itu